آماده باشه بخیر هاتن گلی هوالا دیوی دارن ام دمکی خوش به هوا در باز کرد ولی پانل ما ایرو میوانی پانل ما یا اصلی که محمد صادق راضیه دوستی کامل خیر هاتیه جوج انقره ام هندکی باسا رویتیا که محمد صادق بار بکر باشه جیش خواهی دور فرح باسا خواهی و برهمین خواهی و هر سابقه و لگل صحبت ام تخوازم هنکی برای وابچه نتنی سامون و یک عالی بشی بنابرای اوی دا بیجم بشین آخافتنی دا حوال دکارن عندك فرصو برسياري خوشي بكن دي بيشيوي از هنك بحثا چيروكا جيانا كيك محمد صادق قارلي بكن رويتياوي سال 1958 بگندكي ارديشي كلگلي زيلانه ارديشا واني لور دست بيتكا و دست خواندنت که گنده خواه پاشه مکتب سرطایی پشتوی ناوچا اردیشی دبستانا ناوین اردیسه آمادهی پشتی که تمام دیگه انورسیته زانینگه بسر دیگه بد امتحانا ویدا آزمونا ویدا لانقره بشا زمان آلمانی ماموستتیا زمان آلمانی تقدینه و دبر ماموسته زمان آلمانی دی بریوی دویم بحثاوی جی بکن هیت زاروتیا خدا لمدرسه اساس دست خواندنی که وکی کام زانم لحرمه گلک زاروک برای که بچن دبستان جی اگر دبستان هبه جی دچن درسا خواندن قرآنی الف بايا عربي هندبن وبشتراجي جبر كوكاكي محمد صادق جمالكي مال ملايا شخوا وي دست بكريا دستو خواندنا عربي يعني خواندنا قرآن كريا حتى تمام كريا ومبارجي خواندية بشترا ايديكو مكتب دوام كريا اجوا كما درجة وبشتكو دبا ماموستي ألماني لكلك سالان زمان ألماني هروسا توي ماموستاتيا خدا زمان إنجليزي هندبا فارسي هندبا ولكلك دبستانان دبستاني وك ليسا دبستاني نابين درسا زمان ألماني وهروسا جي إنجليزي ماموستاتي لك هروسا حتى سالين أمبيجن نوتي بيغا بشتكو ترکیه جی هنگ پیشیا کردی ود به درو بران کوملا و دزگی دتنه کرن از جوی چهار یک صادق ناست کن شوه هر کاروبار کردی داشتی جی گرتیه هر چند جبو آماده کرنا ماتریال هم به ماتریال درسی و هر وسا هرچه فکر کرنا زمان کردی به ماموستاتیا زمان کردی به یعنی آوا کرنا سازی کردی به بشتاری وانجی بیه دمک از دماکل انستیتیا کردی استانبولی بود لگل انستیجی کاروبار بکر او سازبونا تزه پا کردی دا ترکیرا زمان و پاراستنا کردی دا جی باشه که او بو کردی در و هر وسا گلک و ملی دن جوی سیده بون تیرا جی گرتیه و بقاسی 10 سال جی وک ریوبر وک خباتکار وک ماموسته جی گرتیه ام هندکی جی قالا هلبت توی دور فره صادقی کاره زیده تر بحثا کار و خبات فاکه لی هم هندک بسا برهمی وی بکن حتی نها گلک خباتی وی چاپ کنه هندکی جیل بر چاپینه که صادق هلبت پیشین سر زمان زیده تر کود و باشه
دست به نویساندنا رومانی کریه به تایبت برای خدایه یاره برای خدایه جوانا و افقاد استراتژیکه رومان جبو تایبتی جوانا بیتاویه بنویسه به جناب رومانی وی ایک وحتان ها هاتنه چاپ کرن ام بحث آوا بکن بازبیتک و گورو اف جبو جوانین 12-15 سالی رومانه گلیه زیلان جبانی اف جی رومانه بسر گلیه زیلان به زمان رومانه بسر کنکوشیا گلیه زیلان هات نویسین و جانش ترکوژیا پرتاغ تحرکه اف جی رومانه و خلاطه ترکوژی دلالویا دین اف رومانین وین چاپکرینه اف سیتاوی درکتنه و شانین سیتاوی لیکولین هنه مثلا بسر هلدانا بطلیسه ده جی شیخ شهابدین یکش لیکولینی وینه هر سال لسر بیجم خباتین وی لسر زمان جبو فکرنا زمان جی هنه وکی هینکر پشا دست پیکه دا باشه پشا دوام جی خبات دوام جی آماده کاری دا خبات کریه و باشه رومانی وی اوی هنه ایکو هی نهاتنه چاپ کرن او یک جوان دستانا حسون نازه اب نه رومانه گرچی نو سازانه لیکولینه او یک لیکولینه و بزمان خوزای او جی رومانه هی نهاتیه چاپ کرن بر چاپیه جیانا سیدای کنکشی او جی جیانو هلبستینوی او جی سیدای کی که گلک به ایشو آزار بناف کاروباری کردی دا جیانا خواه یعنی بیجم فدا کریه ده هلبستیوی وکی وندا وکی بردستی کک صادق او جی مالاوی آوا تیب کوهزیاوی بو حرف لاتینی کریه و دایا چاپ کرنه و زینه هیا ناوی رومانه کجی او جی این کل بر چاپینه و بینه چاپ کرن هر روزا ستکی جی دیسا جرومانا پیکاتی هیکو نهاتنه چاپ کرن جبو جوانان آماده کریه یک جنگا بازبیتی که به هفره نیچیرا میر و جارو میر جارو بله لیوانجی هنک خباتی هنه اف جیل بر چاپینه آماده کرینه هم دست خشیاوی دیکن سرکرتن دکار و خباتی ویده دخوازن هیوی دیکن میگلک بر همه دن پیشکشی جماعت آمه گلی نبکه امجادن خیراتنا وی دیکن از گوتنه بدم وی بلا و هنه بخواه اثار ویتیا خیا جبو چه مثلا گلی زیلان بزمان رومانی تنویسی نزانم گلک مسئله دنجی چاوه رومانی دیدنگری هر وصا بالاتر باشه وگری سر رومانی سال زانم چیروکاوی هنک جمعه بیشه هنک بساته چما دست کردی کرد چاوا چه بوسدن چل سر تاثیر کرد جیانا تدا و برای تکه کردیان زانم همو جمالات کردی تی لی دوان سالان دا کسی که کردی رادبو نویسین تایبتی که این کسی بود به هندکی جی بحثاوی قناخی بکی و پیدا باشه امی نقاشه برفره بکن که تو بیجه انها دوره دادم تا خیراتی که کجا اگر که ماسی هند کاری لیزه نکی داری هر پشتی جبر سازکرنا به برنامه هنه سپاسی خود رایدارم و خواهید مردشتی بکن و برایزداری
مامۆستای مەزن ئیسماعیل بەشیشی بناوە برێگەلێک کوردا جی گرتیە سلام دەکەم و بەشدارێک کادر بلند سلام دەکەم دەبێژم خێر هاتوونە سەر چاوا سەر هاتوون دەما بەرنامە ئەوەندە بوو من مامۆستایان براز ڕوونێ ئەس ژێرا میر دەبێژم تناولنا إيران جمعنا سürpriz bu. Azter kepkaşın serbelindahi diyeceğim ki kese ve naha tevin dikim sohbet dikim azter serbelindahi diyeceğim. İnşallah zeyda serben narişkinim. سريشين تنا Dınava havale nayı bu Ankara mevdura kapat kiriyen az şimdiki deri diyeti rasiyeki ona ten mustacı şahı bimara bu ne hata biramet evi kadar askerle ve her deri am şimdiki deri rasten Ankara megala kapat kırdım ben geri havale kadar bilend az دخوازم به گفتن که نزن آفریقایی گفتن بوی دست به آفتان افراد کن نزن آفریقایی اونها گفتن حتی شیر بیرو که بنویسن به جیرو که نشیروانیه دا ده هر تن فصل نشیروان آنوارد دایم اجاره کده دوباره بکن حتی شیر بیرو که بنویسن ده جیرو که نیچیروانی دا به هر تن پسنه نیچیروانی برای دایم با آوه کردن حتی شیر بیرو که خان ننویسن ده چیروکن هر تن پسنه نیچیروان دادن دیده در باست دادن غصوانه حسوان یعنی بودنه که آفریقایی وسایه دما که گره کرد رشنبیره کرد دست به نویساندن دیروک آخواب بکن دیروک تنه نینه zamanı ve çağında bir ülke her tişte bu şekilde ev gotun Amerika'ya demekti. مجد بين حسب بعض صور بس Geliyor bana zben müjarame rivayeti edebiyatı ya. Az kaldım benim her kurtası bazı edebiyat etmekdeki bu şey dervası ممثل رازوني تشتيجمنت برسيم ام سرب اخبر و بخنا نام نقاشي پیشنیار و جمرات چیدن پیشیام رونی بکه از بقدرین daha خوشتر بنویسم خوشتر بخاطر و پیشنیار و هجمرا ریان رونی بکه مجرا جبو مجرا مهمه که ریان رونی بکه در بالا ادبیات کردن متقارن ها بجن جیانا مروبا دیروک ولا تزمو دیروک جیانا و ادبیات روشه خنده و اوه که دنیام بجم اگر که دیروک هستی اسکلت لبه گوشت پیبا ادبیات به هم زبانم هر دو تمام بکن بله دما ام بسا ادبیات کردی بگن ادبیات کردی کلاسیک دما کردی گلتنه ام بسا او که نکن باشیر کردستان زخت زیده سر نه اتنا چکرنه حتی نیتاویه اصلا زانینگه هدا پروردهی آتی دتنه ویژه ادبیات کردی باشور دا پیش کردیه ای سورانه امزد بجن ام بسا kurmancı, yancı edebiyata Kürdi ya Bakur bazı veydikin. Ama edebiyata Kürdi ya Bakur ya klasik Kürdi kırını sehaf kesi nazım derkevne peşyama Melay Siri Fakir Kelab Rahmet Ekhani Melay Siri şiiri ve شعري ويتبر بريكو بيكا و تاني تصوف تضغط المياه
أمين جي هيا وجيان جي هيا فلسفة هيا هر تشتغل هيا وكي حتى جدامن شوق و شنگ زهر رنگ درج من بر درج من آورن هیبت فلنگ درج من بر درج من و شفال مسک خال دمدر گردن شمال جفتا بسکان سمال درج من بر درج من تفتشت آت نخوش دیوان ملاج زری در واسطه افکوس بس برا دیوان بس اگه نشونه کو ام ولی زور فقط زي بقاسي ملاي زري بالنار والدنجة وشاري وي بزمان جال فات يعني بيسامبنا جالك شاري وي نها وستران أم بطاري بكن ونستران ونبغى ضايع أي ديلبر يكتم هنا فقط تيران إديكالا نخاشة كي تربع على وأبو زمان هنا جال غند سرعة أساس فقط تيران شيخ سانانيان هندستوية شيخ سانانيان و أوك أي أوي رخبتنا أو تربيش كابينا و أبغى تمام ليه كيماسية كذا أو كيماسية جي أم لا أوكي بديرن لو وجه دنهير بابا طهر رجيان فرمزنا كلام بابا طهر رجيان آوارکار رباعیه رسلکی شعریه و خیر نخوازیم کردان دویژن عمر خیام نویسیه عمر خیام اولای راست بکنه حکیم عمر خیام 5 سال پیش دیوی بابا طاهر وقتی دنیایی دمو ساکن من بابا طاهر شاريني بنويسينا رباعية و ريتو بيك تشيكية أم بيشاهد لجاستارا رباعي همجينا كالبو كنا نفكورا يوين من بيكونين كيريا بيزان بسايا يا بابا طاهرة بابا طاهر شارينا كيوي زان زيدات بكاراني نزيكي بينجي زمان جهرنگ دهات يا جيكرن وهايا تركي وها بجا Ey sevgili, gözlerim sarayındır. Kaşlarım gözlerimin arası, kaşlarım ayaklarının bastığı yerdir. Korkarım ki dikkatsizce adım atarsın, kipriklerin ayaklarını incitir. Kuraya biliyorum. Perviz cihanı evi Kurdi rojerat evi çareni bu hadı bejem. Azizi, kaska çavemün cihit teya. Niveka her do çave cihit pe teya. Detersin be hem pe hatı leni direke bijangem be işin piyete. Ve Kurdiyama veletçi vahaya delal her do çavemün kasretene. Navbera çavemün cihit pe teya. Detersin tukavem be hem babejin bijangemin be işin piyete. Kuraya helbeste graba dukuye em le xahi derna kevin be tera kam le xahi derna ketine demo am le xahi derna kevin kesi başka le xahi der kevin le hemedan le ser bun mezar min qabra ziyaret kir le ser dinivisa deveja şaire az bozorg شاعر بزرگ بابا طاهر علیانی فارس و بابا طاهر علیان فارسی نویسیه راسته لی کرده نه Türkiye gajı yeki Türk ve Kurdina nivise لی ama Kurde Türkit kara nivise ve Yaşar Kemal tamam romanı ha ve Türkiye nivisine Ahmet Arif helbeste ha ve Türkiye nivisine Kurdun bu avayı nivisine ama yeki Türk ne karavara Kurdi binibisin. Jiberve yaki Baba Tahir Ölyan Kurdaki edibekin nazına dibi en ne xalit derkevin. Pişti van gotine hame az dibinin
حجداری به واژه زخت سر کردی سر کردا چه وقتی کرده حتی جواب موسی را به فیتافیت کردی گریه کردی به فیتافیت گریه تری جزا جهاتی داری خاطر نمی‌دونم چی بیش داینه ویدار هم بس هو یکی نکم برای خراب سکنه لگن همو زختان ام دن آفاقنه وجه کرد پیش کردیه رومان یکمین سال 1935 عرب شمو دنویسه عرب شمو سیدای مریم هزنه دواره رومانه دا نویسکاره که پرورده و مقابل او عمری وی خاشک یک و هر زیده به هرم دار بوم غضب ستالین لی او شان سیبیلیای و نهیشت بیش کرده و بیشتی وی در سال 1907 حتی وانچه رومان کردی که حتما نویسان یعنی پرتوک کردی ایده نام توخور ترکیه که حتما نویسان دنه ام به تیگی دستات وارم دشبره یعنی ده حبیان های یان تنه لبشتی وی ام دلهر تنه دوباره رومان دا دوباره بکردی نامه آنها 1000 نزدیک 1000 رومان کردی حتما چاپ کرده نبامی لیسته از باز دکم اونا هن اکوان هی جینا کرد. جبری از پیت زانم نزدیک 1000 رومان هفیت چاپ کرده. او هلبست لیکولی جینا نگاره اونا جبری که نبود و ادبیات اگر پر مزن خورد دبکه پیش آمد. ها گناه نکرده هی ام ناخونه او تشتک دنیا. او تشتاق دنیا. لی امنا کننجی هی قاعده دا بمینه روزای ورا هی بیشتر مثلا مموزین احمد خانی 350 سال شونده از مموزین روی درکت اوتی نه هم بیشتر شاه اثره و فلان و لیوان هم دویجین بود بیشتر و خودتاییابی امتین نزدم كان بس احمد خونيش ناكر هون يعني هذا تشتكوا هن هذا زي بين نظام از وي قسم رجل من موزين دستان ما مقالانه تقابل سالن صلاح الدين الايوبي السردام اول و تقابل امریکا من آلان به سال پی ویدا عمل هونه او خستيات بعهانه و تشتين فلسفه خو زانين خو ولا تربيه خو اني الزمان اول هم بيت زانه لتشتا هندك بزانينه نبهارويه و افغويه ديوانويه نبهار تماكم وجواكي ومانك كاره بحسبينه بله يعني نبهار قال هذا النبار أن صاروا كلهم مدخل وزن عروضي يعني بسام نه شوية كردي وعربي تايبك عربي كرديوي كردي عربي بأوي تبع يعني بسام نه وزن عروضي يعني بسام مثلا ما حتى نبي زيادة بركبون أصلا ممكن تجربة كذا مبدأها المكان علم حمد سنا شکرانه جبو خلق رحمانه و فصاحت بیان دای لسانی لسان دای انسانی همه سلوات هم سر رسول امی کبون پیروی وی دوی عرب عجم قرمان جرومی جباش حمد سلوات هم افچند کلمه نجروغت هم ویک اخسن احمد خانه نام نوها را پچکون لیدانی و ام ایلهام جوان هلده حدثنا مزر بسنه او كده بسنه فقير تايلان و ملاي زريد ده بن بندر وان دمايا و مثلا او كده بخاری بگوره جکون بخاری انگار کرد بیشه فرهنگو که پیچوک مخاندیه فرهنگو که پیچوک یا یکمی نه بله de
هر بس تاكي وي هيا دريجة تاني ماركة كي بكونن فانا رزا يكمين بعربية رزا دومين بفارسية رزا سيامين بتركيا رزا شارمين بكردية و تا بوزن عروسي بهذا ووقتها وهم تشتغلون هذا تمام لك مثلا بوزن فات عمري في هواك يا حبيبي كلها أو نالم هم دمت شد بر فراقت ما وصل گر benim kanım istersen çoktan olmuştu halal وان تترن قرتن جماع أكل دين وملك ومال وي وشارك الدريج داوم كات وأوجي ما بيرا طواني ورحنا خدر وانزا كان هذا معنات ظاهر أرتكب pardon, de sempozia ki min navnatewi ya duyemin Ahmet Melay Zeyri da hın tişte balkeş botana min je notalda dveja hatta na min basa roman hakkı ew dveja hatta na em gişin haysut hab divanê Kurdî زیبایی و برمانجی و برمانجینا یعنی پر اوگه اگر ابو ببید بسام بیام من از ابی جیران بشینم و جار اکرمی تو بود برام بجن حیثو یک دیوانه کردی چه بونه قصداوی کلاسیکه یعنی مدرن işte کلاسیکه hani klasik yaparsın بله yani ev seyday meykul Nibisine, minane seyday kanık bir avayı. Yani divan vazna aruzeya nizam pır taybetmendiği bir hene falan bir hesabiyat yani mesela haysud had rastı gelek mesela. Ama ilk o hatına çarp giren belki sadikte. Vecem o kasıra giyişti mi? Yani hava ilk o hatına imha karına ilk سرده هاتنا گرفتنی از دو سه دقیقه شوندن اوی تشتا سربیاتی خوب بجن هنی بجن راست داره گلک هاتنا تنکرنی بله نه ما مستجمن برسی رویکی هاتن من تقویم بکن پرتی گریانه بجن ام کنم کنم بله گلی هوانا ما مصطفى صاحبته من كثر أن أزلبان باب من زيادة باب أفريقيا عبد الله باب الماما مجدين خاي وفاء بالبجن من بيكاني جيانا وينبيسي ميواني وي قدر بلند هبون كاسي أزوي شاهد شوفون kesin gelek heja daha ve insana ki evhum kesi bir çare siyasi tabsa haber şartı ne oldu ne değişti am başı petersen işte vefat davi ziya avcı de bidan khadat beje de beje Abdullah Babe ve Ramzi Kartal ev berperçiyar Parti Demokrata Kurdistan Türkiye'yi سال 1950 قاطیه بناندنه برپرسی هرمی بونه هرم وانی جمع بردشاتن ام پاشه پیاسیانا بیرانی می زیا اوجی دانزانن ام بال هر تو بون و میبونه وید هاتن و تشتی bir alakadar bu tabi من جيل كان اكتشت هالدانا إجار تأو كذا كاراكولا أرديشة لهي هات خرابو أدو شابه سنفا يا كمين يا أورتو كردابو هم بتشوفون أنا فكر لنا وكاراكولا كافز كمان نتوب كرن
سالا چندان بود به سال چندان بود؟ سال 1968 بله 68 بود herhalde نه هفته یک بود و پیشه بود من کاغذانا توپ کردم کاغذی دا تشتکی آتنه بنویسی قراقول دا دلجه کور حسین پاشاوان oğulları Mehmet ve Nadir Bey'in hayyen ve meyiten desneser edilmesine tişteki adına birisi tişteki vekabı بإذن ماموستا كمال از بيجم أطنان ناظر بك لرا أبيج مرا قصة خطاب كربو أو دها تربط أبن من وخدر داني أو دبير هم داولو Yani öldürülmesine mi? Ha yani Sağ veya ölüye geçiyor. sağ veya ölü olarak gönderilmez. Yani أو belge هبون ama daha kederiyem zanına geldi. Bugün mesaj var o şey. İşte o bir an da var. Yani diyeceğim hayyan ve meyiten. Ölü veya diri. Ya da ölü ya diri. Olarak buna mı duvarları çıkıp bıraksak ne? Dama lauci. Kaç dakika sonra arayabilir misin? Dama ben zarur nasiti dikir. شعب بكر هذا بكر مالونا قلت ورثها تقول عسكر الدوريش باقي ها عسكر الدوريش باقي ورث عسكر الدوريش باقي وتقول دم كل جاي كاسكي خان كنجي ونا غن نبيا خاش نبيا تقول منون هسيل ديالي زيلا وأن صاروا كنت شون دلولا دين كابو ما أودي يعني هالشمال القناة الدينية وفلان وبمال هون تماما ما قال كمان لا أوكيان كارخيا كار بندكي كجيسي لنا وأساس ما بندما بونسيا ها أفغاني أطلع تلا بجي كرن بيشتي تفكجي وهاتيا خراب كرنه وهذه أفغاني نها تقول استخدام توفيق أزالدا أفغاني هاتون بدر هاتنا بشي كرنه أم دمر تشينا مرة قال كمان بغينا أم دبر نقصنا نضا وي بندي إحنا كي ريدوهم مخبري قال كمان نابي منصر نبيساري أهونا نشان مادة دقو رنتي بيرانو قو أما وضع قال كمان بيا أما شيخ شابر بن هاتيا تلا ساكين وفلم يا بدنا شيء ساكنة أما تماج مرة نمرة من هدي لبرسين كر دوام كر كرت بدرن دم كل أم شون ليسة دا هفته چار ليسة دا مدينة خده أركاب بعد زمان هذا كل بعض السياسي هاتيا كومالي ما أودي دوسيا اسمه بيشي هاتا بعد زمان ما أودي وأنا دوی اسنای داشته در کاتبون مموزین در کاتبون مموزین ممرانی بود اصلا که وادگراوی شکر بود وادگراوی شکر بود و الفاباوی ما او الفاباوی او کرد ودیتیا و شین اوی کرنا شین صوفی میخی کرنا شین خلاص بیا شین قدیای حلاوی خارنا و بیستور داره در باس بیا صوفی میخی پیشیم ببینید افا جبانیه جبانی خوبلا جیب ترسن و ادجا دمکی دون درج هر دو بنتینن او دکن نام بشین افا کنجوی خونه دایا سری حتی بین کنجوی نام خونه دایا افا بوی آوای کتی نام گورا خوش نام گورا خود در کتی هاتیه و در هر دو بنتینن داویه دا باویزا جنکی بعقلها يا ودري يهود بجد جابوني كاسنا مرينا هنا جارو جبور أخذ در بكافل بجارين وجارا كابني دزهرن شنا جي قال
امی که اونا جوانی یا زندینه جوانی برین خارن نکن امی خارن بنا پیشی اونا اگر خارن بزمن ابا زندینه تعلمی پسیکولوژی بنهرن وی ایشی بنهرن وی کاری بنهرن یعنی نکنه مرواته دیرین مرواته بودن چلاک که اون یا درنگ زایه در چلاک بحال دادسیم اوجی نیسکی هاوینه سر هاوینه زایه خلال نوری هربیه خلال نور چلاکی دانه پیشی اون بکنه دادرم بکن دمو که سوفری من خلال خواه استروج بیا خارن نخواد ایریش خارنه دکن مالبان دزانم که اولا زندینه شین گیرین دست پیدا که وی آبای خلاص دارن. ایجا در رپورتاج مالا تشتی کنم پیدا زانن اما یک بیک راسته اب چیروکا که بین جنازه دا درکت یا اوهاتیا گوتیا جوانی نه فلان یک بیک راسته تنه بنابرای مالبات دا اعتراض کرد دگوتن هم کرد دگوتن چلاکا که برنگ زایه چلاکا بلکه هن هکاش گوتن نه چلاکا گو بیا ایجا دوی داره دا دوی داره دا او ادین نمیرونه یعنی ام تشتا کوهایا جیم او مهمه او جوانیتی مهمه او پسیکولوژی وی چاویه او انسان که حتما کشتنه او انسان که غیرون و لازم و فیخان حقیقت کرنه و حقیقت کرنه حقیقت کرنه و فوتوگراف وی دبر دادیک شام بره ابدی نمر بیا از همین دکم دمکی ورا اب زمان رومان قاطع مثلا رومان روزانه ایرانی دیدی دست پیکیه ادی باش تو که لیکولینه که قبول کرنه و تو که لیکولینه قبول کرنه چما رومان جهان بهاردیه مثلا پست مدرن رومان درکتیه تو وی شکلی دنیری وی آوی بنهری چند ساله نشون داد از وی باوری دانم اب وک چاپوریت مزن وارد کنه من در نوع تفکیری یا گردی زیبا یا نوال آمریکا آنیا زمان فوتوگراف بیشاندیه کسی که هی پوکونا زمانه او چاپی باقی است ندارم هی بیشتر رحمت لیده. چه نمر بیاد. هم کسانم نمرش. هم کسانم نمرم. اثر ببینم. بله هندکی جی بحثا تدیم پرسه کربو یعنی دمازار و کتیه تدا تباس کشوا اوان باشه اب مثلا خبات انتای پروردهی وان سال نقطه دا هندکی جی بحثا گناهی کی یا کی جانیم یعنی خبات انتایج با هینکرنا زمان کردی بله. اما مستطیات یا کردی اگر هم مساعده بکن از پرتکیشی هنگشی بسا یعنی زیبا بکن جبه و پشتی بلا گلی اولا گلی زیلا چی بیا؟ از یک پر بود بیشم دی گلی زیلا سرهلدانک بیا سرهلدان احسان دوری پاشا دبیجه من اقواس کس شاندن گلی زیلا او بس نه محمد بگید ده محمد بگ دارکور حسین پاشا بس نمیده بس نادر بگید که او لگوری لکوری نامن لکوری نامجی اقواس برگرد بس نمیده تنبن لیک از جیجی جن کسی که پر کور از جنبی مزون بومه دبی هن بواریج بومه چه ببه سید عبدالوهاب سید رسول پزمامه هردنن احسان دوری پاشا دم حکومت کردی آباد که 5 وزیری وی هنه و سرک وزیر برای حسکی تیلیه وزیر دین و دیانت
سید عبدالوهاب اصلا نوری پاشا بوجه از نام رجم سید عبدالوهاب بزمان خزور آفرمانه لسر ملیوی چیه رحمه خواده لبال هردم مانه ادی یعنی جبال بی اکی هم تشتی که از بجم بلکه ندن جد بی ورا قبول کردن که از ولا نابشم بوی آوای د سرادنا اردیشه دا لهنگ نزن همه سید رسول پیشیه و حوالی بی حری زده لهنگ مادر بگه و محمد بگه و بسا قلی خانه حسوطه کرنه و رشو سرویه اما سرهدان بکن و سرهدان گریدای اوکیه گریدای احسان نوری پاشای آگه دیه قرقولا چاخربگه چاخربگ بشاخی ناحیه تنه بکن گلیزی ها تتکلف کنترل سرهدان و عسکری که هاتنا وادان دیگ دگرن و لمالا برا بکن و نزاچه دکن چاکی ون هلدن خورد هست دکن و اردشی دو پشتکن بیشتر اردشی دو پشتکن دروش شوندا تک دچن دو پش اردشی دا تک دچن و پاشورلا دکارن بیریان هلدن که جگلی زیگا بکشن و اصلا نوری پاشور شده بجه آگاه دار کردن همون نکردن به سرخا به انسیاتیف ها نشاندن اگر کوهاشم و به بیان به تدبیر هلدانا او انسان مساعد بشه. اتکار مدرن باشی کنترلش. لبی؟ اتکار میشه که بری مدرن. بله ترم کرد. طبعا سیدا ملعمنا واردی خود مراقب وقتی که او تابور حسیر دیگرن وان اسکران تابور داد برای نابود کسی. چون سر اردیشه مشابه او آریکاری رویا علی داتن او فهمنا بود رویا برایجیه رویا او دیگرن یا اردیشه وانی دیگرن نویداره او نکنن نایی برده برا یا گمی یا قایکی رویا قایقی نایی bu sanki harikari Usta devastı ve milisi erdişe falan. Dolayısıyla tayyaret kemer desti pilot da sorun edecekse ve o bildiri bu destiydi. Bu harikari var ne tersi harikari redane. O tayyaret sot kemer o destiydi bela o destiydi. İşte zor şey başa ve deretine sep panusu. Staytra sudçe ağıyı. Yani şimdi panos işaretli, panos diyorsun öyle başıvatek dizverin evi dahya teyaret keve bu kentinat teyari o anıt panos için o anıt savi başında bir hareketi agri ve sürü saat bu emeğe rakın hava şekli anıtı aslında o bir sonar panos var yani sabah o kentinat teyari Başka jüvelerin içine geliyor. Yani jüvelerin akışı naştık. Gene hemen Başka jüvelerin içine İran'ı Mustafa Kemal Subhan'da Ravjanbira ki me hamdeme Diroka nezik ya Kurd Türkmenistan'a ev lehengi nazım var bizim Nadırbek, Allah'ın Nadırbek'e او پرتوکی کنویسیه پرتوک نه پر هجانه من پرتوکا ویا که چوا منباطا وان خاطیت نکرنه او işkence او ihaneta که خاطیا کرنه خاطنا کشتنه چوا بیا اگر از تخمین بکن روزا که مطلقا در هنر کرد evi bıxna film bıxna jiyan avayı malbatı kapçı avayı hatına bıçak. Toz filme kemer. Hevara koyarlar. Mutlaka hiç şeyler. Yani bu avayı. Belge filme kemer ya YouTube'da unutkanım biliyorum. Yani kolan mala başı
تلفزيون متى ودون نشان دام چند جارا يعني او كذا او تشتاق شكل كنت سالي ولا درباس بقولها كرني دنا جهان ده دل بالسنا يعني تشتي سرطاتي اسايا يعني او اخانات وكرني هاتنا كرني اشي باتنا كرني بتشاوي بحسيانا بتشاوي جنا مدايا ابا تر رند خوش نویسیه او تشتاز تاریخی در قصه ملای اوباما بیشه. ام درباس بمن گلی هوا افا پرتوکانه جاناج تکوشیا ارتاق دارکه. افا جه تکوشیا گلیه زیلابی و گلی دای ارتاق بندگی بیشه بنده کازویا کازوی ارمنیه بيشتي بعضنا بيشتري طبعا كرني ومن نها إخوانا شو بيا إخوات كرني ودبجن كسي جالي زيدان أقرباء وان جمرشوت عطنا بدل عطنا خاي كرني وفلان بسبب إخبار جمونا شاطر صابنا كيفكن تين شخص كسي كندا مير هنا تمام ميرا طول دكن شانزده کسی اون کسی توپ دکن دبن باشوری بن توپ که جا نبی هدان توپ میرا دبنو به داره دبیجن اخبار آن آتیا کرنه امی بهرن ifade آن هیا برنه افیشی برای کسی نه و جن وزار کرد برانگازی داد مینم لیدن هرن و دبن به داره دا اون کسی شهید و ام جیانا Geleğe tepkişe geliye zilanlar edilsin. Geleğe var 10 sal az şahane ve jina haneme evşin din bu. Deme mesuliyet abi geliyor ve tamara da geliyor. Em zoru me haber dışarı me diyor ben onu halim kocamı كنا تقول ده لو حالين وجه مريء ويتشخص كذا هم وطوط كده ويتمرع ويجمع الضغط شراء ويفضل كده ويقول لا قادم عندنا كده عندنا كيف ما جرى ضغط نمزار ويقول ما وصل ذكر من مخاجي نامستدو برای حالین پوچه کیه دیا من اودیتیش برای بحث ویکیری لام سوال کنم حالین پوچه کیه و دلالو حقاشی عاجز بجمله نام نتواست يعني أعتبر راسينا يعني أنا بالزمان الروماني من نفسيا ليه إيه لبولينيا أنا أقول بتشابه خديتيا وجينا وي تشابيا دنا دا تفكيشيا أو كذا يعني إيه من كذا تقول ده تمام لازم يكون نطق أقرباء متفقين كشتري شعبي كذا شعبون كذا شعبون كذا دين ده و باشه بنابرا برنامه تکوژی را توپ دکن تکوژی دکرده پشتی بی او دکن پشتی تکوژی کسی که مایه مناش توپ دکن هم دینن وانا دینن کسی که برای داجه هنکا تنها دکن و در رابین وی اوایت اردیشه بمانا حلیم خوجه را خود بینه و حلیم خوجه بوی هر تشته اما رسمه وی لنداخ حس کرنه لگوری ازده نزانم ای پیشبرکا بدویه فلان بیوان بشن یا دچار میده اگر که دلال بکتا پیشبرکا دلالی بدویه هی درجه بسانده جنه که کرد وی آوای جا جیانه وی بتراجدی خراب بوده دلالیه دا ابی جنه هانه وشيء من الكتيا وبعض الأشياء بدن أفضل بدن تجاوز ذكر ونظر شيء ذكر وباشي جد باشم وحسابي شيء نبيجي متابع وتراجعية كم ترمزنا جدا سن حاطين من الروسيا في سر بلندن يكجي من شيخ شابادين بوتو شيخ شابادين قال لي هذا أساس دسبيكا قال لي زيدان سجل أجنبي زيادة الشيخ شابادين خرابي الشيخ شابادين وضع كتير تيجي شيء أجنبي زيادة دمينه
دولت سجلت جودي جليزيان خراب دكا وصار 1914 شيخ شباب الهاتية وقهرمان رومان من يا جوانيجي جبر خواهی کرنا شیخ شابدین مالباتان هاتیه سرکن کرنا یادم و یا تاخلخ به اویلو ایجا پاره سجل وسا خرابیه بین راجع سال 1927 دا ادای عزیزی اوجی لهنگه که مزنه ادای عزیزی علی رضا باز شامشتو کجا علی رضا باز شامشتو کجا اف لسر او که علی رضا باز شوش لسر او گیلکیوی بخواد بنویسه دبیجه زیلان درسinde aşka sürüleriyle dövüşe şehit olan Başçavuş Ali Rıza Efendi'nin ruhuna bu sadık verecek. Evlaç buna çarpani. Yani geldiği zila çabiye, demek Şeyh Şabedin hatiye, Ali Rıza Başçavuş Efendi'ne, o karakola Çakır'daki zulmü zorları giriye, onu da çidiye, duvar stratejik da ki geli zilancı ki mühime, bahane o fırtına çıtadı geldi. Derbas bugün tabii ki jinasikan, tabii ki jinasikan bu derede derbası geliye birisi edildi. O bir hesabı tamam Kürdistan edinme bakla bu hesabı proje kem hazine, xavata kem hazine kirne, o jmul azadiya Kürdistan'ı bu hesabı kirne. O jberwi Şeyh Şabedin jberaku نجار من لیکولین کرد. ابو یک لیکولین در کردیم. ایداجی گله بنا بیشتر به اوکیدان بیشتر او لهنگن یعنی آدیش تو بیش کردن بیشتر بدون بیشتر امیز اوکی در کردن جگلی زیلان در کردن رشو سرو دمینه. رشو سرو کارشون نانا و هم برام داد کرده دمینه و حتی عبالی هنه. او حتی عبالی ساله که گنده آدی کی هادینی وان درا دمینن و قاشق دمینن و گله که ازیاد بکشینن پشتیوی مجبور دمینن جو داد کردن دشن سنور نباینا اردیش و بگیرید و داره دمینن و بر حاصل دکردن دست دم دکردن دست هم باید ممتاب شهید کردن دم کو دروازه آدی کلیچی من دبن آدی زوزان نابرا دیشو بگیرید زینجی تید کردن آبان زینه خانم رشوله وکی ظریفه خانم به آدیشه راچه و شهر کلیه بیا شهروان ظریفه جه او که زینه جه وسایه پشتی بنا تینا راشه سلو حوالی بی تبدیل کشتنه زینه راشه سلو جه تینا کشتنه و سر اونها دا جه دکن آگرین و بنده بازی ده بنده شهادین وان برا تشریف دکن و إجا من لسه ليكولين كر من جالك ريبورتاج كرن وفلان أو كي عزيزة بن بندورة ديا راشو دامانا ديا راشو دامو راشو كنن بينا ديشي قاضي دكن بجن براورا تشير بكا دايكا عمنا دبجان kinci meni çıkarsın hana wan kinci benim lama bikin. Demek ki az şun bana ne bejin eva jina eva barada ya raşo jüvekatiya bana raşo min biniritici ne küçük kırın. Ev gotuna vi lemin zeder bondur kırım. من بزمان رومان نویسی اوجی خلاص کرد و دو پروژه کردن ناجی ام دوام دکن و خیلی سلامت اوی تمام و صادق إجاب كان زادا عن الجوري حسابه ما ده قيمة ما هذا تشتغل كارو بيجون يعني چون از دخلون بس سیدا آبت عبدالله ولی من عبدالله وارنیش بکیم
دو kitabı, tabi kitabı üzerinden Arap biyolojik kurdu nevisiye falan. Leyi en mühim, her dört Pırtuk Mudavadan Reda Hüseyin'e Mahmut'ta aracı bu. Her dört, yani Pırtuk Ekevi Zala Hazar Haysudi işgala ise evi Tiflis'e böyle Gence, Ravan falan ev ciye kurda. Yani hatta vakti ev çekirina Hamidi Alaya ve bevajoy tev elde kitabı avyarım. Kürt, İran, Osmanlı Kürt-Ermeni ilişkileri bu ki canım. Hoşu bu. Kitabı kevi usaki evi bevajoy zavrın evi ki general ki urist tabii. Pır mühim, beraber biz olmak. Yani evi tabii İro Doğan Roja da evi ve şart yazgıydı ve şart. Pırtuk ekeviyetini disaya evi general ki urist evci jüveder evci evi beri iştir jurad da hatta şari yakemi bir üniversite oluyor. Kürt-Ermeni ilişkilerinde Osmanlı servederi mesela pasa geliciler çayın günde falan mecuyum bu yani. Derte serisipan harita geçecekti yani tamamen evet diyor öyle bir görüş imkanı sunuyor ki o tepeden bakış. Bütün o Kürdistan'ın haritasını çiziyor oradan bakarak. Bu kadar adımla çıktım diyor Osmanlı'nın tepesine falan. Yani o iki kitap da çok önemlidir. Kaderan bakalım, Melahi belki Ya piajoy kijan velat kijan evi ya kijan reki de raşet basavi kizanine. Yani bütün Kürdistan kijan velat yani ezeme derbasın reytiravandık kijan gündü hem de karın besenin Seruke kileri kalibiye çalıya alım teradgot aldı ya basavi kemamız. Pırtuk gibi pır başına yani. Aynı olsa bu. Evi zahmet dilemiş ki. 1800'lü yılların başından Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadarki süreci çok realist bir şekilde anlatıyor. Osmanlı arşiv belgeleriyle de birebir örtüşüyor o tespit. Zaten orada çıkarmış çoğunluğu. Urus Cöre çevreleri katliam mahkemesindeki Dağızaklı'nda dışarıdığına falan o Avyarov'un kitabında yazıyor. Benim çıkardığım Osmanlı arşiv belgeleriyle de birebir örtüşüyor yani o kadar çok önemli iki kaynaktır. Yani tarihe ilgi duyan arkadaşlar onları da öneriyorum ben de onu söylemiş olayım. Malatya Hazar Cöre oldu. بله امشوا سیدای ملا عبدالله رو بروج مهبتون است کرد رحمت لیبه سر احمد خانیجی هروسا خباتیوی و البستین شعر احمد خانیجی که دویت دکتران و سر احمد خانیجی برنامه کردیم ور حاصل هم توازن اگر پرسی و هبن وصا هم چند دقیقی نهده دقیقی پرسی و اشتک صادق هبن يعني قلت لك وهبه وهداره بشتاره اگر هبه فرمو Sam spazari je guš tegež ores tegež sarvaje prdin nisiyam spazari vanin devlemendik veje prdin le ma mustat hab eş نخشان يعني hab pişman سر ایشه یعنی مخاب مثلا هر موقع خدای هر کرتوکه که ایشه که دیم مثلا مخابش خود جبرتا کردیم به ایشه جیانده که اما خوشی تنه که ما مستن بکی رومانک اف پرسک یا دیجه اجا رومانک یعنی نویسکارن کردی ده مثلا نویسکار کردی یه به کلاسیک جهانی acaba کی هست نویسکارن کردی ده یعنی پرتوگی مروفت بکارم مینه بده مروفت رومانه ها ما فیه هم حقیقه یه به کلاسیک جهانی. مستد کاری داری کردم که می‌فهم نکرد. دبی یک چما به هر تشت سر ایشه نویسیه رومان. همون گلیه زیلان هم بد ایشه
یکی که خوش نگفت یا تشتکی دنجی ترتشت ننویسینه چما یکشی دبیت ناو رومان کردی دا رومان کی کمر بکاره بیجا سباروش دبه کلاسیک کی جهانی گلو هیا نیمه هوا اینجا مستر بحثا برهمی که آمده همه وره چاپ کرده بحثا منکر دوباره از خزای تیم زمان حس کردن خزای tabii sername yok ki sername belki George Orwell hayvanlar çiftliğini bisiyen belki bir kahraman hemen hayvanın ve bazı insan adıkım belki az juvara bazı bakım Dağıstan'da سرک دانستان میر ده هلبجاردن شیره شیر دنبال هولدانا کن نیچیری بده قدرت کردن کس گوشت نخواد گوشت حیوان نه گوشتنه شیر yani هولدان میر یه شیر دخابته جبونا کن نیچیری بده قدر کردن پیشی سر خدا آمده خواهیم چیرین دکت بجای چیره بکن و از فیزیا بکن و هیم بفهم گرو هرچو ایدن ناجی وقت من خرم بینا ببینم و از اوی جیرین ببین دویه دا از نیچیری قدر بکن برا کس نای کشتنه برا حیوان نای نکشتنه و نرین اگیوی اوی رومان اگی سات سیر روزی خطاب جوان آدکه من بسیار تشتی آکنات کارم به کلاسیک پیش روزه دا و یک دیسا اینی سریع کسی هستن حاضرن باقی نزدیک تورات چاپ کرده همو به هر نشیوانه کنار که وکی دیگر دخل که ربات او که وقتی اینا داتینا و قبض بکه کهوتین بکه بنا چمینه که من قهرمان نامی پوچویا پوچو ده بسر شغل دارد داتینا و دید بینا تماشا بکه و چمینه بینا چمینه نشیروان و اوی که رباطه که بیا کتیانا و بیرا ایخانته و هوا خاطر تو که اینا دخان هوا چمینه و دبینه نهیله داویه دا تمام الجواب هبدر ده فراندنه و آزاد بکن تشتا بارکش دو در داجی او کوی کتیه بیرای خانه ده اوی رزگار بکن او یعنی نرینه که او که نرینه که بارکشه اولا تکارم دادن تو که کلاسیک پیش روزی یکشی پرساو بو رومانه کیوسا تجربه خواگو ایک نویسکی آنا هنه چاپ کری پرساوی او باید شاش نبود اسکاری کردا اوسا رومان کلاسیک کو دنیا دا هاتیم ناس کرن هنه تننه برسافه او بود ناسکرین هاتونه خلاطه بقدوه يعني جيعان وال الناصرين خلاطه بين مثلا اشتيتا ولا وصلنا از برسا هاكين اشغال بكم وقت تولستوي نزانن يعني هنا رومانوس وقت تولستوي هنا بدو بيجي Korku ve Tolstoy. دوستويفسكي دي شرابي كاردچا هزار حل رومان هات يعني نساندنه لي رومان كردي هي كنت تمام الدنيا لو تولستوي نابودن ودا نينا ياشار كمال كرده لي ابنينا رومان كردي رومان بيسيتك و اگر از مثلا بن باندورا کمال یاشار کمال و گرگ ماما
دما که حوالا که به گلی زنان جوانی راشد سلوک خونه یک خواندن از مراد بزن تا مینان یاشار کمال کربوتیا چه وقت بزن یاشار کمال اینجا نماد نما نمیسیه دوست حدا روپر تنه تنه سو توروس آنها تنها خیال کرده من خاطر داده می‌نم. همینجوری که بزن مخاندیه مخاط نوا گلی زیرا دادتیه نوای آوه دادتیه نوای چیایی دادتیه نوای هشنایی دادتیه نوای دارستان دادتیه و خواهشت بشن. بی آوای مثلا هری داویی که آوهاتیه از بینم دما که از تلویزیون از خانواده داره داد بینم. قصد بشه داشت بحث کرد او تفکیجی من نجیه اصلا نما تفکیجی داتن هم سال 1930 دبی از 50-80 دنیای یه از خاطر داد بینم و کسی که اون هم بجنه ابا آهاج بداری هاتیه آهاج بداری هاتیه آهاج بداری هاتیه ابا آها کنه بریم کیه ابا گازینه او فلان گوی حسابی هیدی نویسکاری ما مدرن با دست به کلیه محمد رسونه ایدین ناجی پیش کردن پیش روز داهی پر خورد داد از سوالات کم چه نوعی خورد داد ایش جان کرده زیاده یا ایش جان کرده زیاده یا بیلی حسابی زیاده وارد کرده پیش کرده کس پرسکتن اگر نبود کتابین که صادق شلون هن هی بخوزد خاطر البته دست نشان بکنم و برسابه برساد داویه یعنی گوتنه برساد داویه کامن علیه کلام که همشهری که میه سر özbek söyle Zilan Novi söyle Zilan roman ekolojiye söyle Zilan az nizam yani hem neyi Zilan neyi Algeriye neyi Uşiri neyse İslam Suriye در حق زیلان دا رمان انسان باورم هنک هبانون رمان خوانده و بلکی چه قصد راسته چه قصد نه راسته و حالی کردیم یا دل نا گریه زیلان دا کی جان ملت دیجی بله از همه از برای بجن گریه زیلان بله دا سوسیولوگ کسی که سر کردایتی عشیر دخالته دبیجن مثلا جلادات علی بدرخان و قوناهی دا حوار دا دست کن دو عشیر کردایی بنگهین هنه دو عشیر کردان ملی هیا زیلی هیا او کسی بنجینه Edineci koçarın, zilli koçarın. Milli zilli Milan. Şura Milan. Bunu müsaade Mil zilli. Yani mil zilli. Şura Milan. Lecemme Şura Milan Viran şehri. Bele. Viran şehri. Şura Milan'dır öyle. Demek öyle milliye. Bunu basa ben berevidik. Serkaniye. Ben müsaade İcar بیشتر میرکتی ها کردان جو ارتد راگرنه سردان محمود بیامین سال 1830 دوان چهارده محمود بیامین دینه او دکم محمود بیامین دینه پیشی او که را دکم یعنی شهر اجاق را دکم یعنی شهر اجاق پر مهمه 20,000 یعنی شهری هنه شيء شاش حضارة دكوجان بتوقع كنا نعمل نزع شتن وبر عصر تنادكن ويا وتنادكن ميراكتي كرداجي يعني ميراكتي كرداجي بشكل قدام يهود سليم وباوكيبا بله لهم دهاتن كرنا دويلته وكرت بستاتونا وشاون ودينمتن جبوك عسكر راحت هساي عسكر توقفن يا يادوياجين vergin
باجه که توپ بکن بجن کسی که اوکن کسی که کوچرن امی اونا بجی بکن و گلی زیلا دوی اسنای دا چند گنده گلی زیلا دوی داره دا قرار باید او ترکمان تدا دجین چند گنده زیده جینینن او گنجی تدا ناجی بردشی دجین گن زوزان ایوانایا هاوین آتشن اوی داره مثلا قاردوغان مثلا بونوزی مثلا مهاره اما گنده هانا یه او کنه یه قرار باینیا که او بیا هاوین چونه زوزان مثلا داره ها بله هاوین گه وانا جبر به وانا شیعانم محمود دیامین وانا دست مناز بلگرتن از نزانم لگوری از نزانم وانا سرگونی که راخوی دکه اون گلی زیلا بالا دادن او کرد زیلی اون کوچر وانا تینن بجی دکن جبر و یکی جرا گفتن گلی زیلا وی اوایه سربیت شکل بیدیم هنه که عشیرا زیلان او خب باندور خان سر سمسولی جهه آدیامانه بله او کیاتی کماگنه عشیرا زیلانه دولتا قاپادوکیا کیاتی مانجی عشیرا زیلانه کیاتی پونتوس اوجی عشیرا زیلانه اونا گی مروه هفن، اسمامه هفن، آبه هفن gerçek dana heve. Mesela jena Antikos keyaya komagene jena Antikos gerçeka keyayı Kapadokya. Yani havlavur nizikabın hinci Adıyaman'e Samsun'e du aşire keya. Ben du davul na yek loler ravi navi ve ne xandın le و نوی آدیامانه لسر نوی وان تخانده آدمان دوی لبرساوه کل آدمان نال هیلا آگریل و هیلا عشیره که اونا چه عشیره؟ آدمی آدمان آدمی evet برا کلمه آدمیه evet تو belki تو جی آدم عشیره Heyderi ne var ademi یک جی هفید Heyderi ne? عشیره هفید هفید اونا جی گردای عشیره زیلانه عشیره ناوی آدیامانه بله دایی که من ندگو آدیامان دگو آدمان هم در نه آدمانه یعنی هم نواجی باشه گوهری کر نوبه کرنه آدیامان لسر عشیره زیلان حس کرد از ویجی فارغ میکن بله اگر مصادفه هبه از بحث گلی زیلا دکم گلی زیلا او عشیره زیلی ایکو کوچر بونه اونا هاتنا تداد جی کرن عشیره که زیلی یعنی تمام زیلینه کوچر لی دنا باوان دا او کسی که هاتنا وی داره دسردما سردانا آگریه کوچریه سه عشیره کنفدراسیون هنه هرم همه آدما حیدران حسنا و یک جی فدراسیون که بچوک یا اوکی نمیدونم چون نمیدونم بیرم اما عشیره کنها گلیه زیلا هنه ایک کتنا دم ترکوشی اما تمام نادیان آهیده آیدینه بکریه حمویه عیسکیه چیه اما تب نویسینه تب همه و عشیره که جوان آدم ها که از بطنه آدمونا که هم بس دکن او تشتک دنیا عشیره زیلی که هم بس دکن او تشتک دنیا لی گلیه زیلا دا عشیره زیلی عشیره که سفنه تنه تمام نو هفته بونه آدمی چه آدمی نه جوان را بکرام چه بیشم Bekir هم نقاشی عثمان آرشیویا دا اوی داشته به şimdi bir
aşiret bir yaşam formudur. Yani Kürtlerde iki tür yaşam var. Bir toprağa bağlı yaşayanlar var. Yani bana aşırı bana ev duyuyor. Yerleşik. Evet, tek koça. Aşırı koça rekordanı. Yani hayvancılıkla meşguldür. Bütün Kürt aşiretleri iki ana konut unsurlarıdırlar demek. Arşivdeki bir şeyde. Bir zil ve mil, zilan ve mila. Bütün Kürt aşiretleri bu iki ana unsurun ana şeyler, milli zili. Tabii o aşırı navaka da çok bu vakit federasyonu yani federasyonun her iki. Hepsinin işte bir bir yaşam alanları var. Bir meğale ona yani. Seri ona hamıser meğale oldu mesela. Haydaran bir 5000 kun arada donine civana gerek ona adama geliyor zila zoaki hatta berbe ve berbiyatili bir koridor düşüp orada yaşayanlardır yani ağırlıklı olarak yani Hamoy, Hacideri, başka diyadın istebece Nezuri Nezuri Avdo'yu yani Avdo'ya küçük ne o zaman ondan Osmanlı'ya daha küçük. Yani avona Haydar'a duysa mesela sakine der ondan avona. Zil mesela zilli hem de benim falan kez o zilan milan o tanıma girmiyor. O orada kastedilen o ana kolun adı değil yani. Zilli mesela İran'da İdire falan. Mesela Zilan Aşiret Reisi Resul Bey. Güneşler falan var ya, ona zil aşiretten mensupturlar mesela. O bizim dediğimiz ana kökün adı değil onların mensup olduğu aşiret. O da bir konfeder bir yapıdır ama yani o dediğimiz büyük tanımı kapsayan şeye gelmiyor, anlama gelmiyor. Bu amca aşire kırda ile dernaker. Evci teoriye ki esas belge zede usakut destesine vrasti. Ne olsa da bir rastı, hatta zeylancı kurtlarına. Var hasili ve bakadine ve teknolojiye ji dalalamsa şiar kirin kalitesiyle. Ki kiponun ne be? Ahir bladaki havacı karivan hakkında ام دیساجی خیراتنا و دیکن سخت و خواهش و گوهداری که با تجی سپاس که کمال جناب تجی و جی بشتاریا اوی کر که ساعت تا خواهش تیبی ویجی لبره که خوازه یور بکاره که تیبی خوازه